results. Good morning, Idol Burner. Dito yung Morning. PCSO Lotto result tayo. Manipod idi rabii. 9 p.m. draw para iti Ultra Lotto 658. Winning combinations are number 57, number 51, number 13, number 47, number 24, and number 18 with a jackpot prize of 76,870,794 and 40 centavos. Taksang gasat taon na nga ba? Para matiti Super Lotto 649. Winning combinations are number 35, number 13, 42, 14, 24, and 16 with a jackpot prize of 34,162,383 pesos and 60 centavos. Taksang gasot mo na yung taon na nga bag. Para may titi PCSO STL. Iti kalman, iti first draw, 33. Second draw, 17. 15. Last draw, 18. Congratulations, kadigitin na nga ba? Kadwa iti 99.5 iFM Laoag, siya ni Idol Shanti, Papi, Tatak, RMN.